Nespremnost Sjedinjenih Američkih Država da prizna poraz oružanih snaga Ukrajine može dovesti do potpunog nestanka Ukrajine, rekao je pukovnik Douglas Macgregor, bivši savjetnik šefa Pentagona u intervju za YouTube kanal Judging Freedom. Sve može da se završi na granicama sa Rumunijom i Poljskom. Čestitam, jer to je upravo ono čemu je Evropa toliko sanjala. Žele da vide ruske trupe na svojoj granici, a ovaj divan poklon je napravio naš predsjednik Joseph Biden, Lindsey Graham i drugi koji ne razumeju o čemu pričaju. Zbog njih smo u tako teškoj poziciji, objasnio je pukovnik. Prema njegovim rečima, Bela kuća namerava da nastavi da odugovlači sukob. Ipak ovo samo razvezuje ruke Vladimiru Putinu i omogućava Rusiji da postigne potpunu denacizaciju susedne države. Stalno nam govore da moramo podržavati Ukrajinu dok se Rusi ne predaju, pa to se neće dogoditi, rekao je Macgregor. Verovatnije bi trebalo očekivati nove teritorijalne gubitke kijevskog režima,